Ada Ayunda 98. Ya, maknya Dewi di sini. Bagaimana, Dang? Ada anjing kan? Ada anjing kan? Lagi seperti calon ucil. Lagi liber ke seluruh Little Boy. Ucapan sang DJB bukan main. Yang pasti uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, gengs. Tangannya mana tangannya? Dari Anugerah Pratama gas lagi. Lagi teman-teman Rudy Ardian Kamli from DJB. Kawan mari kami di sini. Basilano kembali lagi. Udah Yunda banyak pitidu dia. Tapi kalau kenamanan jangan ditanya. Spesial pink ganti. Jangan sensi dekat kemari. Orang pasti dia sampai tadi. Yang penting tangan dasar sana. Kebaruah Mambali Macang. Mambali Macang indah namua. Maisok kancang. Binata. Bima Abe. Ya, maknya Dewi di sini. Bagaimana, Dang? Ada anjing kan? Ada anjing kan? Lagi Mesita Putri.
Yudi Doremi. Beli sepatu kaca di kota Cina. Kaca dulu baru kehina. Ucapan sesal Bima bebasnya. Wasit Adi Junede. Lagi-lagi Bayu Putra Gaska. Kukira si Victoria yang dingin. Ternyata kamu yang lebih dingin. Little boy, gas lagi. Lagi menilai bos muda Bayu Putra. Kasang antara hadi. Wasit Rudi Adrian gas lagi. Diulah anak gadi dan Yayo anak bujama. Bang Said dan Ma. Hancur abang deh.
Bayu Putra bersinar di malam hari. Ucapan sosial Ilham Ezi. Lagi melaksanakan acing Mr. Welcome. Desi Tairima. Lagi Mr. Misita Putri from DJB. Uncian. Kurangi gombal, banyakin modal, karena indahnya mahar, seindah mahar. 597. Senang-senang biala Jawa. Kok kasuksa, baiklah coba jatuh. Ambialah deh kamu deh. Tutti Fiante. Lagi masalah Misa Natasha. Maniokta from DJB. Lagi saya Ilham Ezi. Terkadang hidup wanita seperti roda yang sedang berputar. Kadang di atas merasa puas, di bawah lebih puas. Rian 02. Bayu Putra.
Gas gas lagi Bayu Putra. Wasit Ilham Messi. Bukan lagi. Lagi apa kabar Jabar? Ucapan Zaki kalian. Siapa lagi kalau bukan Ilham Messi? Ucapan sebesar Bayu Putra. Malah mendalam. Debbie Aswade. Lagi lima sama Bayu Putra.
DJ Bim, Miss Natasha. Spesial Andri Sugane. Ini parah nih. Yang pasti lagu ini Sesame Mr. Fajri feature yang from DJ Bim. Lagi merasa Bayu Putra satu kali, Miss Natasha dua kali, lagi-lagi susah Lila Messi. Kalau suka sama kamu, itu udah pasti jelas. Mister Agoy, Malatoy. Gas lagi Gina Hartawan.
Om DJ Bim. Yang masih merasa Rudy Arya tugas lagi. Aduh, duh, 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 minum ciu. Aduh, cukup tuh. Andri Sugande. Bisa teman kau nih. Everybody picture ya. Fucking lame. Okay. Fucking lame. Okay. Okay. Lagi mana Nyonya Tarahadi. Yang pasti Andri Seri kami. Ilham Messi. Wasit pemeriksa Rudy Ardianto. Lagi-lagi susah DJ Bim. Janji kah janji adil. Di laluan orang udah bekolai. Yang pasti Bayu Putra. Lagi itu merisa gimana lagi. Yang masih coba susah DJ Bim. Oke, Mister Syarawa. Gas lagi. Fucking lame. Okay. Fucking lame.
membawa uang. Jika ini jangan pirang, jangan lupa naik angkutan abang. Lagi-lagi sosial Maladiang. Wasi Manasaki Barasaki Kaswa. Tiba, tetap Jonan udah pilihannya. Ups ya tuh, tapi Tri bukan main. Ilham SJ. bertahan.